Kirikiri puk ela atiti. Ye eko puke ruai kanto puk sofistor. Ao regome rumpu. Ewi puk puke sosua. Wewere sosua ewa saum mira para para resi awalawa arabas. Agua puk soko. Agua puk soko bunga. Puk aiteriya bukiten. Walaze kewa soko bunga makna. Ika awalawa eka kawa seri shen seri jalamote. Oriate puk ewa pukerut. Puk ayita serita rawasmerta amak panasera. Wewere rut dias pipiat ika rawasu. Eduardo puk me eruwe puk ekewa puk esawen eki puk ade serite. Ewa rawasmerta panasan. Wewe sawen kota seri. Oruwe me fisue puk ekewa puk erewe me orueki. Ekewa puk rawa kei ter pukite panosen. Ekewa kieris raira mama. Awarua me tiwe puk pukentonika wewe uru. Atitiku uruan panosen ekewa rasmati. Ewa puk ewa puk esa ave serite rasmati. Rasa Ewa me fra puk ewa pukerestos. Ye lare vobun kota fetu anere vobun wepa waraba ayasa ner kewa labasiris rain me yuta minamna besia lare fransu. Wewe reste food. Regarding kiri-kiri puk, ewa uduruk, ye ke puket tiba sem, ikata baka wisdom. Our new puk, ewi puk pugeriok, wewe dewan sakra kubu. Ruwa puk puget ke, iyo puk kama ke ni sorry trial. Nora shubu fengiri good. Aliati puk asarawa fas. Ewa pukamak asarawa kewa tu fas. Ye popuwere puk mungkin. Arwaru puk asarawa fanafan. Ika ekriestis pasu nanti uwen afaf. Edimu puk asarawa kanya puk amakir gaga kisarawa fari puk apani teri iwa kamiut sedi kamisi. Ruara kiriki puk etesewa. Ye ke puke sofas mira ikado the major prophet. Our new puk. Ewe puk puke Isaiah. Wewe kota wala tawala. Oruwe puk puke Jeremiah. Wewe kota tekia. Kota tekia teka kota puto. Oriati puk keriketi. Pumina ambak dara cermaya ketua seri dara cerusan. Erwaru puk ne erwe puk. Erwaru puk isi dia wewe kote peput sekolah. Eriwen puk puk entari wewe kote sekolah. Anyone kirikiri puk ewa tuhin ikatukis. Ye eko kiriki was so fast mikis ikata books of the minor prophets. Our ewe puk. Ewe puk rosea. Wewe samo mirapara ye sonabara ikakote sonarinas.
Orue puk puke sobre, huevere huesa mira para. Ikot. Irue puk puke bagus wawa tipe patete. Oriani puk puke nugas wawa misana. Oraro puk puke iores. Wawa ersan mikir rakishan. Orue kirikir ewa puke rumo mitzefe the Hysteria Church ewa puke fefer ila X. Ye uruo me palacio poguta e mitzefe. Ewa mi fe a marina que was sangre nanakana. Orue kirikir ewa tamukwe itapisos. Ewa puke rom a pupitari ke puke tamukwe. E tamukwe na kota kot feredra ravas rupukurana. Orua mergati puk ewa puke kohori. Amak nire ke wasone feredra ke fufer ni mea nuboto sinebera mitzefe. Mea porus mitzelewesi ewa sikosu mifis no mitzefe. Orue puk puke karedia. Oceane puk renekurutsen. Araba sakra puk merekot saprera raporueda emosis kiban. Eriue puk ewa puke revisos. Iderape magure puk zamu itzefe merisi repe itzek nakras. Puk puke conoces iderape mogur e torope a pasar Christ mugure mitzefe. Avarue metiwe puk ye que o puken tesnonika. Eke puk parusa mutsukra iri mitzefe kosibur kutsa noratsanguru. Kosibur pos oko tsendu oro kapas minen kapas engor. Egoro mewe puk ye que o puken timotu. Amak nyeri oruan ewa cara nyeri kotu. Ego merhoi puk puke taidus. Kider sisakura vara frats fufarrats mesia gravara posibufarri fufarriets. Ego mergati puk puke firua. Isura shore repo shora.
Amen. Epuhuanu pukeripo egotakan epuana non-Christ. Epuhuanu pukeripo sorot keparata artinutu norasufur. Omoro mesusupu ekewe pukertetirus ansores kupora nariapo jaman tawon seripur. Ekewaria pukeriores oti wala salametse. Sorek sisapti etigeri ekuachara falafacho fora. Yesu kweti wachu feyani refiras naratagangeribo. Yue yewe kanu kweseri yudas. Sorek si kue bejakena agit naras mau farase sinats nudiru non-Christ. Iwe ye seguru shero shuedo kiri. Puge puarrete igabe felici si se skata sue kimi borra